Bed to bed to Alka one young man condong Kawapini. In management, my make it here. Kaje polkar in running biachar. Na tika running biachar na anne koma. Be. Pati ngarmo matika nyogwak poko we. Nyogwak cholo studio. Nyogwak cholo video genga ni. Ana timo jimna wan anne koma. Okay. Yes. Pian food pano promoter. Okay. Better to alangeni chichake mo wakramo bieno. Baratiki music label mamega. Okay. Magalone rockstar. Wow. Yes. Rockstar. Yes. Rockstar. Atibu winyane. Tie. Ene an frete ye kena ngarmo food pay ye. Magwak. Iya nyim nyogwak ma chak lugo kita penye ru kede ka gwak no gi modong ma be ngeo ngar mo ke kelo bore nyogwak ramo kelo la we mo abin wak ben olo we wani kedi ni beri under rockstar olo no mi anene mo gana mo cholo ira gwak audio mo inge dua di mo ne ramo yo ira video mo ana peda kel era yenche no we ano red mer ngi rockstar no ene pop check. Yes. Bed 12 kiri kai neno wa tika mete ke la peña megwa wa yo mera microphone ke kan ponen marai enero one chalo I kumal me Uganda ka enini jemne peyot 12 potwa food power chair total la mal I ruam ket ma we ket ma jom ka intike ne kumbidi ini wando te atemu yele woni ang bedong ni olotiyo mo kuma wan waramo kiri ka dong pe menge ne ke ken eto berno wa ramono ki gen mo matielo ko we chalma wan no watie chalme kuni kumbidi no benenti social media handles mogole egoni mano kirao cher ki luri ye kidong NJ mogo chalo YouTube gi channel gi egoni ke Twitter gi Instagram gi kongo gi enani migi kiramo lukini ning Facebook anong kenyeng ni Jenneth Prischa ta chere Facebook Jenneth jomo kare gi yenyo kwe pian gi cho Jenneth man yes yo ma cheke but niati Jenneth ma gi TH Prischa then ibino an kenyo wagi chala be noni kung aya JENNETH yes kadong Prischa T PRISCHA yes meno Jenneth Prischa maka kerno ikwana maraj iramu kwana ni Prischa eyo mona ene kit mage choy ke yes so no akade Facebook aya wa Twitter bene no akumeno the same name Instagram bene the same name aya en TikTok mo furu bino erne bene ati yen kenya chelo kido YouTube ati yen kenya chelo Jenneth Prischa Rockstar TV. Okay. Yes. Jenneth Prischa Rockstar TV. In kumbere enene ka itia oneno video mamegwale enene timbe ni bene. Look link abikero link me channel mamege ite video enene where ini chere is subscribing I channel mamege. Man ene kidio achel ma in bene ramo tie. Ramo me yokere gi chwak. Yes. Ramo no kere gi we manyen. Mano gwa pera mo no ne gwa chim ge ngagni. So I chere kwanye dong direct ki kono. For it as well. Yes, bed as well. Kitma iwinyo la mego Prischa otero lok madong total kikome. Man kit ni jake way inye kit mo don kere we pa ko beri je mogo kita iram no en kere wolo lok madong lok mo ken ma wanyer mo yo mo chunyo total. Angyo ni kapedak geno mo chi adong kila pen man no adada madong waka chere nyar yo mo ken ma pedak ni chak madong in don we karme madong ino charo no dong ino jan madit loy lok maluk ki we enene madong ino ko deal into twal
e karamanda no ni nen chalo no gwak para mo mete gi we ma roba yo konya do we ka mete kede ano da cher ka giving up ere karma food nga mo e ken food penga for ate mete gi ngeya so ngeo no kar ja pole ge wan we ni cd o chere show we ka ci bet o lo katen reza ana wa o ko no line up do atawa ya donc peki ye wana donc peki ngeo ni wa mo nyi wa peni donc bene wa we e mio cd ni kir ene ni ki kwany wegi ye mo ko gam ma be ne ana ka bolo penge nyono be manuel na jana o bero yodba mene 2012 ano ya chéri 2013 demene po bero yot o bero nwang ma pap ka dong rubai dong timu tawne dong ni ana mo dong wa chéri show blue mango kanyo kot be no tika teme chalu bino the way food na so one ngan ni ena niang kara chuli wa chuli wa fuk chon ena yak kot ayo ena fura niang ni ano ni ayo one wa o chon chawa chiel gi gimo anda tio dong blue mango you see di ra gera chia awe antin wang ma wer we eno ber we na me na ma dek yes nye chwara so ma chero ami we mami we awe ana ya bi cha ba ko ana ya cha meno DJ Ivan ba Ivan no so mami we ire loading we nen chalo beru ka winyo ne nen chalo we okay nen chalo ram ma nen chalo ram beru ma be cha ma dong dando donyo kin cha ngwen dong gi mer dong cha ko show ni ki ro ka lutena wo bario mo ka dong we la mi ko monte kan wanya be ngar nge pe be pa nyur kong dong we ko bien ko nyur ngeche ci da er gera be lu ta ti yana mang be di tam ya bam ento ma wero food bene pote ana cha wada ki ka chel kita ne mon tika goyo ki jira kere yes kita tika bino kere ka kelu chen wi bam awe we karmet kadano ge margo mane wi bam kara we karmet so awera tiro dog di maning ni anwo wow en we achelo no be friti we achelo gan no ti ade en ari ni be poko kamo ken madi te mo mer ko la kirmo ke ñu ci be ciero ge ko mer videos ge be pakay so en ni en we mutera kama bo en we mo wa ko ber dan lu ane Prischa en we enoni chara ka ina mara che pingo e kero nyera gin mai miro du chamini ba che pingo e yanyo kitchen no meno we ma chel mo wa ana ngene no better producer say o sai the producer no meno say the first hit ma ana cha ngene kere eno better we eno so po better yot total ka gimo ko no dong ati ma jale na we ya wene ka denu chana yego ma kolo ndax mer mor amerique coach yes so kwacha kerbet food pepe nya ngene gwa nyomo ko kwach bot promoters matino mauti campaign matino nyoma don pe kong judging book by its cover kai neno la we mo bino mo wachi an nyago man am atiki we achel no amero performing ke ye wa hotem mogo biramo beru gimo mabe mano in pe biro pe riem pe nem chalo pe wen chaka en magor gu meno kadom diri maja dugu en Prischa ke ikini no wacha wa ki ground level mor cholo wa icher monopor comme nak ayo comme nak ani lo bena tama ber tal piet ene bena kirka che wa gwa ko nyoge do beti pe ma mega mana ana be penyu bari kumbiri enini ilo mer bot promoters fans ma megi bena tiga ne ni kumbiri ni ene waji bot gini nga fans ma mega
magitika nema for chicken but we gino mo marama lo ma patpe because when ben kan ana wero ti awini oda kena onyo radio na kena mano wun po penyo pera radio stations onyo wun pe kwanyo ki YouTube o ker ot wun neno onyo pe o mielo ka gikero kamo ono ana pe man chwak wu iyo mo eken ana foya robame pola yogi cholo an ene paramo gi mo eken bara foya mateka dada a foya chwak moti mione a foya chwak moti mione kom lotina achuli don ko nyone kitika ngeyone leb gi don kar perte achuli don ko nyoni mar luwe chono no jemene ti lung to ko nyoni bene foot peto toile bat don olo don tika bino be don tika bino gidon maria metaphor achuli mamek wa magiti wa e olaya roba yo gwa hugi kono baka na ke luga chela chel wa binan won wange wang because track mo tika mini wa it's even more than one more tigang kanye it's a lot roba bi cholo wiye o foye matek wa lego roba gwa wo ngene kunu obero kabero mere ganti waka kunu katich katimo biachara katiu chene ka yinyo ko ento kom gang te wakanyo lego roba ogwo hulu wa gachela chel pa o gang kan wa wanen won wangi wan ana foya be to Machel an la dit ben bedang amieti adol terra kuna wachini jojo kamalo bot mun mo chanen wa ni chaki ya chaki o kere wa kumbete enini kit mo winyo la mera wajo Prischa channel mege me YouTube o timbe anakero link e description ka enini o share subscribe ni channel mege o nenwe mege o ma tiche o kerching man makama ino di kenyo mono en ke why like where all to and ben bet kicker ben subscribers madong and bet kamo ben mandong en kirio madong warom kade neno pen en pe kwanyu kit chilling mo ke ken kichi just go and subscribe ma part ke data madong ite kerani cher mere di mere subscribe kide cher de mati ma mege where en all to obed ben kicker men no fan base ma dit madong piane man mwa ni ka no oloto ka do mi yer matik kwa ki 10,000 subscribers no eno oloto gen mabe to twal ikwa ma mege ana foi wuto twal ba meti gugum endo po lo liweng wone ene don weng ana mo for chicken peda to ge mama pa ayo muchi wu moji ni ngode to muchi ne don kan Paluga, gangdeo, why we got meno la duera tomato. Apoy,